Kaseng Riboy Youth Developmental and Social Organization RBYDSO hapo kajingelam jong ba kerbok malai ubade General Secretary kene kaseng menta kesengi gilahiar sya kesenong markang hadin ba kilayo ya kajing ujor na kibabun kipaj ba kajingerung yemi hakaput bat kajela Asam kalong kaba ima namar kajingpang COVID-19 kala nangkiu state hakajela Asam kat banang mi kesengi. Badru ke Kamrup District jong jela Asam kabadon marsenda bat kene kejeka kaput kadon ya shibun kibayo ya kene kejingpang coronavirus hakaba nakaliang jong sorkar Asam kala penbena da ke lockdown ha kene ke district. Kumta da kejing sokhya kaseng RBYDSO hapo kejing yalam jong ba kerbok malai kumu secretary kaseng kilalej ban khangdam sachisin ya kawai kelanti kaba kinonglej nongwan khamtam kinong khayi kirung kimi laitlan klem kano kejingpan jingbit kum kakarpas lane kiwe kijingdon kam banrong syakwe pat kijela jong kari India. Kumban syupen kenmau baya kene kelenti lakhang mensyua sisin hadin kejinglet jurip jong UMLA bat UMDC kathany rengkat bat kibor peniat distrik. Henry hadin kumba kato kene porpat kiriu sim kebu kilapen prano ya kene kejingker bat rung bat mi laitlan kat ba kisngodon kam. Menta kesngipat da kejing sim ya kejingkit klik na kebenta kejing baha jong kejat benreu kaseng RBYDSO kalalej ban khangdam biang sachisin ya kate gelenti kabadon hakaput bat kejala Asam kabadon ha kesenong markang. Ha kene kesengi laidon langru uba Sebastian Malai ubadeu presiden jong kaseng RBYDSO na dan circle rengkat bat kidkhot jong kene keseng. Layadon langru na kaliang jong kasenjuk kirang ba senong marmany area hapo kajingelam jong ba diren kleny ubadeu chairman rengkat bat kidkhot jong kene kasenjuk kibadei kirang ba senong jong kate kathany. Lasen ran langru da kibor pulit kibalong hapo kajingelam jong ba Ed Chelengdo ubadeu major head constable jong ka polis kam kabalabu ha kate kathany. Ha kene kesengi na kaliang jong kaseng kalalej bania kenduk kerpang yaki pulit kibasa ha kene kam kum kajingai mensim yaki bakin nang la bantrei na kabenta kajing bha jong kathany barok kawai. Ngi na kaliang kaseng hadin bang yel ayo kajing ujor kabubun lagi pajba. Da kajing sukhia ha kene kesi ilawan pan khang kherdep no ia kene kalenti kaba kawiyat long ba sapo Asam bat ba rengkat kejing trelang na kaliang jong ki senjuk rumah senong jong ke marmany area hang ni amar ba kutkung ko kubur ka bengiyo ba ki bubun ki brew ki wan ban khayi ba fateng lomba na kane ka surok ka papel lomba nang ne kata ka ba kata namar ba ngilam ba har benchua kala nagaliang jong ka police department nagaliang jong MLA MDC kilawan ban khangkerdep ya kani ka jingking hang ne henry na kidon gibru sim kebu ki wan berpen prana ya kani ka jingking hang ne te de lor kani ka ngurim ba ki bubun ki jing sniu ane ka kaye pateng kaya yang banang nang ne te ka don jing sistem ka bakrang amar ba ko bangi tip menta ba ka jingpang COVID-19 kana lang jor cepo Asam ban panadu la syai kala don ka jing khangkerdep po Asam ti bat kejuk ke peruk gidon dak jing sukhia ke bakrau nomor buat ha bo Riboy district jengi mental adon ke beyo ya kene kepang te de lor kene nungrim bana kaliang jongseng dak ke jing sukhia ke bakrau lawan khang kerdep no ya kene ke jingking bat kumjuru ba lengba la ka jing wan khai pateng nomor bahdu mtangi dang yok ke kubor ba ki badon nadu na selong ruk buan tit mesinang ne ti kani ke bu juma ke prano bata ribut ke jat benreu na bata kani ke jumpang ha babaro na kliang ki pajba yes ir na bata ke jingwon poi ke jing seprang jong ni jumpang henry da ke jing kini gibreu pada namar la ke jing matoi simet ke jongki ki sim kebu na bata ke jing matoi simet jongki henry na ke jing kebu jongki kawanra na bata jing ting jing sir po gari berkejat benriu jingi de helor kani kanong rim mana kaliang kum keseng hi da jing sia sukhia ke bakrau rengkat ber kejing dan lang jong senjuk rumah cenong ber ki polis iba blawan bu men hagne apo kuliah ti ngi panpau hagne kepor ngi kerpadru habidi bakal polis departemen banang ne sekmat
ba ngin ailang ke jing trayer ilang bat pi bat kumjur bat ki sunjuk urma sunong banang ne sakman balada ngilam ya gino gi ba penking ane ki ba le persya gin yat bi sagi bor ki balor ke tang kenta lagliang ki seng ye kerpan ban ipun bana api ba ini trayer kan ban yada ya kene ke cimpang ba kanom wanra hapo kedong berkatan ke cimpang pa ngaru nagaliang jong kaseng berka jong arbe disom dan circle ni kum presiden bobat bopet ya kene kedong berkatan ngasngeu ban ain kong nak siap ke jing peneremjur halor ki dan ki breu tang nak benta ke jing metoi simet ki bala wan ban penjat ane pen prah lor ke nagaliang jong MLA jungi ba Meral Bon sim bat nagaliang ke DC bat ki bor badi pet ya angilawan ban khang le sil ya kene ka lenti ka badai ya di bahasa Snupur kidon ki beriu tang na benta jing metoi jing ki simet bat ki wan ban penjot ban pen prai ki nagaliang jong seng ka pen pau ke jing peneremjur ya kine ki beriu tang na ka benta ke jing metoi jing ki simet bat ka bakta pat ki bom khen yau pet ba halor kene ka jing pang ka bawon ra ya ke jing ting jing smith ha ki pet ba bat ka dong ka tanjungi te hagne ka por nagaliang ka seng sa sisin ke sim yang senjam berkat ke jing strilang nagaliang jong ki polis departemen ki ba di ban chat hangne bat kumjut nak liang jong di senjuk jong girang ba senong beng ba jing ke jing trilang ke jong ki bat ngi ka seng ngiwan ber khang biang lan ne ban fil biang ya kan ne lenti khnang ba ngin kinum ya su ban sim kabu kiriu sim kabu bat nak liang jong ka seng hi ka kan tujur ya ki ne girang ba senong khamtam ki badan hangne ban ya ai su ke jing ya trilang kaba kham janai lane kham paka ban bu artat yagi volunteer ban yarap yagi pulit kenang bana keliang jong ki pulit ke kinang la sisu bentek lakam halor kene ke kam khayi bi an kaba dan hak po kene ga lenti haba ha silter jong kene ga lenti kaput lane bordar jong kene ga NUS road tena keliang jonga ngai ke jing khublai soisen na keliang ha girang ba senang bat kubjo ya polis departemen ki bla tresitom ki ba bom khan ya sin slap halor kaya ke jing tristom jong ki nga ai ke jing khublai tang ne